uqaphele ukusondela nabantu abayizikhulu labantu abayizicebi ngoba ukudinga mekudingela ukuthi akusebenzise angakhuluma wonke amazwi kuwena mnandi akuphakele ukudla uyothi akaqeda ngawe bese eqedile ukuthi akusebenzise bese akukhiphele lapha kulahlise kwenje noma koshlephisi yini inhliziyo yomuntu eyiqili uyisebenzela yena kuphela umona wakhe omunye umuntu akanandaba naye kepha bedinga usizo lomuntu angahleka kuvelele omhlathi angenza noma ngabe yini ukuze awine noma athole inzuzo yenhliziyo yakhe azuze inhliziyo yakhe njengaba abantu bepolitiki yabona maqedwe ukuvotwa ka celebrate akujatshule ukuthi nya yona bese kusondele isikhathi sokuvota bayongena imjondolo door to door behambe befuna ukubukwa begqoka izikipa zepolitiki baklile bageza izalukwazi bambe shutha ngamavideo lonto leyo bayenzela bona ukuthi bazuze uyona bese